Tinapalabas, itipan nakakita ni Chuna iti kasasaad ni Elisa. Dita analunag ti puso ken riknana. Ket saan na anagawidan dagiti timrem alwana. Ngem saan na nga impakita kadagiti mangbambantay iti balasang. Itipan nakisarita na iti sangon-sango ken ni Crisilda. Nang ted iti tulong anakas daawan tinaod-udi. Nagpangadwa ni Crisilda ang mangawat iti nasao a kwarta. Ngem kuna ni Chuna, asaan na apagarian ti pride daytoy, tabiyag ti anak na tinakataya. Ket itapapagayam, adto'y ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Dominic, nakakaasigayam ti kasasahan ni Elisa. Ti amok kasada kasjay ti kagrabe ti napagting na. Nung kasta damad lasimken nga asimken kwa na. Talaga ganda. Binuyugak mo't iti aramid. Gapo iti panangaasikan kwa na. Anya di kahit mo asawan? Nang tedak iti tulong pinansyal iti inana. Anya? Apay, kasla naimayon ka, gapo iti imbagak. Saan ko anam na maan na tulong amida? Natignay mo ti pusok, iti nakita ka kasasaad na. Amangan no kayat mo pa yung isanod ti kaso kontra kadakwada. Da Crisilda ken mangdamyan ti kahit ko asawan. Anya, salbag. Sana mabalin nga isanod ko ti kaso kontra kadakwada, Dominic. Wanang Di la mabalin. Saan ta pagsaritaan, ti may papan iti dayta akaso. Numabalod dagiti agama, agbalinto ang nakakasi ni Elisa. Awan bibiyang ko, no kastantuman bilang. Tinulungam ka din ni Elisa, tapno makalasat lang ken patay. Katagtultuloy latta, ti panang parigat mo ken kwa na. Dominic. Oh, saan ka di apod no ti kinunat? Chon. Jorin, anya ti pampanunutem. Taapay may kulkulen ka. Aging ka nga minitakit. Maburbur siya anak pailahan ka ni Mami, Daddy. Anya? Kasla sa anak paila mamati iti panang tulong na ni Elisa. Ore siya nga rodiho. Kasla sa na nakapapati niyang putno. Sa paila ko mga rod Tailay-layunan ni Mami ti panang tultulong na ni Elisa. Imbaga kini Dominic. At tumulong ang mga lukoy kini Mami. Nga isadod ng tidarom. Kontra kada Crisilda ken Magdamian. Malukoy na ko mga rod, Daddy. Mabit lang, Dad. Sige, iho. Yan ti Crisilda. Sige. Song batam ket amom no niya ti bagana, iho. Hello, Auntie. Perdasak pajak pataray. Tapos naman nakadago sa ospital. Umawag ni Sasha. Anyang tatibagana. Hello, Sasha. Celine, anda ka kadidi na pala yun? Rimora, mapanak di ospital ngayon ni Elisa. Anya? Ijay manan ti papanam. Di ka kadi mauma ka na yun na mapan ni di ospital. Apay ko umaak kat kaayan-ayat ko ni Elisa. Celine, sursurwal mo alipatan ni Elisa.
Sana na makalasat. Di mo ibagbagat ikasta. No di mo kayat akagura ka. Ngam, sana kaya't ni Mamim kaysa ti masawang. Kakura na unay ni Elisa. Saan na nakagura? Oh? Anyat pat ko na ang. Gapo ta voluntaryo anang tad ititulong ka ni Elisa. Anya? Inik ka na itidak kalagatad. Kas tulong na iti panak ospital ti kayan ayat ko. Diyos ko, tarabayan niyo kumati anak ko. Sapay la kuma, tamalasatan na ti kritikal na kasasaan na. Ni Atty. Martinez, umawawag. Hello, attorney. Pasensya kayon. Talaga asan kami anak kaumay iti hiring. Gaputa, kasto iti kasasaan ti anak ko ita. Napatpatag nga amang tibiyag ti anak ko. Ngam tiya tindarmi ka ni tatang. Mabit lang! Umayan! Sino nga taday ito eh? Oh, agyaman at tanadaanan kamot lang, iha. Da kayo matgayam, auntie. Nasayat matimay kayo. Gaputa, at da kayat ko malawlawagan. Sige, samar kayo. Agyaman ak, iha. At tukaw kayo. Agyaman ak, iha. Nga banya ti kayat mo amalawlawagan. Maipanggap, itinaibaga kanyak ni Churin. Nga anya? Langtad kayo kano, ititulong kan ni Elisa. Wen, Abayan langtad kayo ititulong. Kunak man no. Kaya't yun amatay, dayjay nga Elisa. Diya mo, ta. San kumata na maawatan tirik na idinakitak tilang anak. Anya ti kayat yu hasawan, anti Chona. Pudno nga burak ti darak to makitak ti kinadagkat da Elisa kan ni Churin. Pulos adyak anamungan ti relasyon da. Ngam, diyak manamo. Apay nga ruda langtad kayo ititulong kadakwana. Gaputa, naasyanak ba't yan kuhanan? Idinakitak tilang anak. Ngam no biyag. Ipilit tulatan ni Jurin. Nga iso ti asawain na. Ay, saan lata mabalin? Diyak ipalubos. Matlagayam. Isa na sa isaya at kumano matayon ni Elisa. Diyak amo, diyak maawatan. Diyak kamo ti sawak, iha. Antitsona. Datayo adwa ti akin plano iti pan nakapaltog ni Elisa. Ngamin, kaya't taamatayan. Ngaman niya tinaramid yu. Kasla kaya't yumet nga agbyag dayjay nga Elisa. Hello, Dominic. Kumusta ni Elisa, Victor? Saan pa ngay mawag ka ni Jorin?
Ngam, dakal tinamnamak. Ang makalasat ni Elisa iti pegat. Sabay lo kuma. Awan gaya mawan ka din ni Chuna. Tanaka pa ni Jurin ni hospital. Awan, Dominic. Napanan na. Idindutawan mo di opisina na. Ida imawag. Kat impaka mo na nga sa Jay Mansyon da siya siya. Napan man na ni Jay. Amo mater pare. Asidig una tirik na ti asawak iti na Jay ababay. Saan mo ang mababalaw ti asawam? Tani siya ti kahit na para itinakyo. Saan mo takayat ni Durin? Sabay lang kuma. May laban ti anak mo. Ti ayan-ayat da kinilisa. Jaki palubos, ama itulad met kaniyak ti anak ko, Dominic. Kumusta ni Elisa, auntie? Hinsirek naman na iti ICU. Sa pala kumata makapuuton ni Elisa. Sana bali, kung ti doktor, dakdakkel ti tiyan sana ang makalasat. No makalasat. Kat agimbag ton, isingasing ko kung kawan ang agsimpa kamin. Anya, Jorin, amom ka di ti sasawam. Amok, auntie. Amom asaan akayat ni mamim ti anak ko aparaken ka. Sa anak amalapdan. Gaputa ay ayatek unay ni Elisa. Oh, kaslasan ko nga mo ti sawak. Iti daytoy nga ibagbagam, Jorin. Dak kayat amapukaw ko ni Elisa, auntie. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko kenkwana. Iha, apa ibutin na kasla. Sana nasaya at ti panakisaritam kanyak. Gaputa jak magustuhan ti panang tedyo iti tulong kadakwada. Iha, No agbyab ni Elisa, saan lata ang maibawing ni Jurin ti imatang na kanyak? Ta sigurado, dayjay tumanen nga Elisa ti kanayon asap-sapulan na. jaki palubos sa kastanto ti mapasamak, iha. Oray pa ibagbagayo asan yung ipalubos. Sana kayo matakabutan kan patyan ni Jurin. Nang runa no pakasignan ti ayat na ti pagsasaritaan. Ha, salbag ti kastoy. Ken? Amangan no itaray ng tupayan no agimpag ni Elisa. Saan to ang mapasamak na ita, iha? Mabantayan yung atangag na nayon ti anak yo. O iha, agtalak ka kanyak. No saan nyo kumaatinulungan, Ida? Matayan, dayjay nga Elisa. O di awan kumati problema. Jak nga rod na awatan tilik nakitiday di akong tawa, iha. Naasya naklatan kan ko anak at jak matan na puutan tinangtad iti tulong. Auntie Chona, nasaysaya at kumano saan yun asinarsarong karan. Awan kumati asi anariknayo ka ni Elisa. Basta, jak amo na niya tinapasamak kanyak. Kumusta ka ta ni Elisa? Nakapuot nga tan. Iti pa nakaopirana. Oh, Diyos ko. Tarabayan niyo ko man ni Elisa. Di ko mapaypayan. Tanagbalinin na napatig kanyak. Kaslasan ko man yan dawan tirik nakin ko na. Kasipod idinamuak nga anak ni Griselda. Kat
Kaslaim bilang kumiten nga anak. Nagbalina na napatik kanyak. Naiti arik nakid ko na. Kaslarik na ti may nga ama. Amang ipatpatig iti anak na. Elisa, anak. Agreeing ka kumana. Elisa, mahal. No dangdanggan na. Kindaw, apakirdem ko matipakinakam mo. Di na kami kumapampanawan. Laglagi pam kumarang iti karim kanyag. Dangdanggan na kami kadi, anak. Elisa? Ah. Elisa? Jorin, nagasog ti anak ko. Elisa? Elisa? Diyos ko, Jorin, makapuot sa matan. Wananti. Inutan ngagmulagat. Ha? Elisa, anak. Adda kami dito sibay mo. Jorin, makapuotan ti anak ko. Oh, talaga nakariingan ni Elisa. Elisa, agyaman na kiti Diyos. Nalasat mo matlang ti kritikal ang kasasad mo, anak ko. Agyaman, anak. Kunak mo mapukaw ka ni tibiyag ko, mahal. Agyaman na kiti Diyos. Sa inispal na ka. Saan ko na mauray ti awak ni Jorin. Iso ngay naklangan dumano ni di ospital. Tapno mamuak noon niya itanti kasasaad ni Elisa. Ni Jorin, iso dati umawawag. Hello, Jorin? Good news, Daddy. Anya rin tanay bagadama, Giho. Ni Elisa, nakariingan. Naispalan kan patay. Agpaiso, iho. Ay, agyaman ako na Diyos ko. Iho, nagsaya atin no kasta. Sana may ladawan tinalao sa ragsak ko itinitengin padamag mo kanyak. Urisak, Dad. Tumuklo sa dilangit tinalao sa ragsak ko. Umayak ba dito ospital, iho? Anya? Palupusan na kayo nga rod ni Mami? Di pa simangpot ni Mami. Iso nga awang ti makaiparit nga umayak dito ospital, iho. Hello, Victor. Nakawag ka. Pare, kaputa at dati good news ko kanda. Oh. Anya day ta? Ni Elisa, nakabuotin. Naispalin kin patay. Oo. Victor, di na ko maangawan. Pudno ti bagbagak, pare. Kauawag lang ni Jorin. Iso tinang ipalamag kanya. Nagsayatan no kasta, pare. Tuloy lang tatipla. Hindi ka kadi umani do ospital. Apay, mapan kayo di ay? Uwan, pare. Kinapurno na. Agturong ako nito ospital.
Umay ka kanimit dito ospital. Madamdaman to siguro, pare. Sige, muna ka niya. Sige, Rod, pare. Oo, sige. Mayat, numapaniyay. Iawag ko kini Chona. Tapno apaan nan tumanan ni Victor. Auntie, apayatin magdar kayo maten. Jak bagus tuan ti panang mismisuot mo kanyak kan ti panagsarasaritam. Iso nga gawid akon. Anya? Iba na ilatan na nakabasulak kan ka ti panang tulong ko kada Criselda. Sorry, auntie. Ngamin, kabusor ta ida. Guston, jak kayata na mangagdag iti pamabalaw mo kanyak. Okay, sige, agawid ako. Sige, auntie. Mabit lang. Umawawag ni Dominic. Hello, Dominic. Hello, Chona. At the good news arong nga mama. Anya day ta good news, Dominic? Nakalasatan ni Elisa itipagkat kat nakapuotan. Anya? Nakalasatan kat napankinita ni Victor sa ospital. Salbag! Anya pa'y dagiti sumarno ama pasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.